adofo a mo hwe me chia obi bia me din di Akosua Berry me nua Ghanafo ene ye second day of lockdown no mo hwe ne yakoso edebe na yakoso me kasambre me di video bi e kire mo mfa moni enhwe na me ba amasa ba betwa so. Your girlfriend will see you. You see, you are videoing me so that you post it. Then my girlfriend will say I'm with you. So do it. Hey, face me and do that. Video atemo sen ahumeti areho ti se no mako wiade second day pon ye say and yet ade to so tade ni for day na see ebewo because na mo ye na ne munjan na yare ne yemfa because your man penny one kase so da for mo be say aso mafa ade o mo de crash em ye ne sensa den ti na se ba ne sa ye nya ne sa minwanom mo ma ye so ne no man penny kasa no ni so da for na police for ne kasa na se do mo ye ne de too much omo se yare na aba yare bone na so ese on se Ghanafo aba ye benya omo ma so ye den aye so omo mpia mo bepie but so mo pie kwa na mo hu omo nya konfo se mo bo am sei ese mo nya mo habotere me na police for mesra mo ya pa ma chow se ye ni ho a mo ni ho ya pa mo chow mo nya ho abotere wate ye sra mo ana se da mo ye ne de too much o man penisa mo bo hamba wan kase mo na mba bo ye pray say da bi ya ma pe no do ya man Ghana ntinya de bi obeka sei enti ya sra munye enwa abotere wate me da ma se da me ka ya fe me Akosua Berry